Kaskul Riboy Presbyterian Higher Secondary School Nongpo, kawai na ki school kablarim, kablas lang na do usnem khat kandai spa Henry punyo, kum kawai na ki shlem hikai ban pen priang ya ka jing lang jing stan, bat ru kabalapao ban pen mi shibon ki kraw perkhan, menta ka kenti ka lapan kre apat bante ya ka building, jong ka higher secondary, nomor nalor ka art stream ka baladon lupa, nakaliang jong ki bor penya ki lapan kre ban bu saya ka commerce bat ka science stream, banang penyar shushu ya ka tei ka shlem pulih. Nakaliang jong uma Vincent H. Pala MP jong ka Lok Sabha ulwan ban simenta kum ukong san ban bu ya umaw nong rim haga jingadan lang jong uba Meral Bons im MLA jong ka nongpo ka kong Paidolin L Nonglay DSEO u Reverend D.S. Roy Mukte Executive Secretary in charge CED RBP Sinon u Reverend H.L. Mersing President jong ka Managing Committee u Reverend K.P. Mashering Executive Secretary ka RBP Sinon uba wadu Principal bat kiwei kiri rang ba rangkat ki kime ki pa kinong hikai lembat ki kena puli jong ka teiga school katkum ka jing pen kre jong ka teiga school ka jinglut bante ya ka teiga building betumai ka long saukulor in ribu saulang nyau puwe hajar tengka bat kum ki bor ba penya ya ka school ki lapan pau ba kadai ka jingkit ka bakia bat kum ta ki la kerpat ya ka tei ki nong elam na do uma Vincent H Pala bat uba Meral Bons im bakin pai khamat lem ban penmang scheme kum ka jing ram ba ka tei ka jing tmu bat ka jing ang note kan urlong notion Pendeng ya ka jalan dia Bons im Setelah banyudan kamtam bang yosio ba pindapat ki babon ki school dan ki college kasyong haki nang perniat kamtam ibang prat dan ki ya kalawai jong ki students ki kena pulih ki kena school ngang i berbor berada nyimdon ka arts nyimdon ka science nyimdon ka commerce ting ikena pulih jengi lagi kalau wei jong kacai jengi ting kam dah biang rei lagi don di subject prepare bagi kena pulih ki kuat ki kan pulih ke bagi kuat ki jet ya ka branch bagi kuat kacai jengi kacai ke yang kesan kacai kalau wei jong kari hero dengan ai jengi ro ke start jong kesinot ban perkat na try sau krur kam kacai yang mani kat katela depsna kani gains school kanila depsna katai ka office la depsna kanya ibabon ko yung mani batmai la depsna kam ka song ha gajing yetli kam tam ga igari boy na ya tre borbor baki no penyak jam di school ki balang bakar karena i kristom bang ko amir boy ki yetli kasai ngam jingdo jing kermen na kermen ba kan di ke hadu kan pendek la ke sakro ko na ro andre yes bol ki breu ki dak ki ben riboya ba compare wat shawai ke kermen ba kan ke jingfu jongpi kum ke sinat ke jingfu jongpi kum ke managing committee ke jingfu jong ke school kan long ke berjob kan long kababahan na ta kalawai jong ke jendre Kejingnya inti jong garib hoi Presbyterian Sinat nadu balayo ia kesinat aku sedang kendai spa kendai bupra ter hadu mentang lembah ki projek ki baper ki badan hapo jongka lembah ki department ki baper misdokumen bansaki yang dikilanang kiu nakapor sekapor ublay usyok na ino nagamanta banyaram banay yagi sembo perkan kejing start kejing syampang yagi nong yalam jogi kibaladan bertan alu kipor kipamensua pastor kijogi kiboblay ublay bersimno seledi bat kibarang dan adu bentar kunjuk ka contribution kejing no senyang na pastor kita pesan ibalang berper inong kersan berper
kalong sisya kiri kerku ya kesenat korokule pahamne hapo hapreng jo kesor nampo kini kejaga kum ke district headquarter jongka Ribo district ke biji kejongi haka bagi babun kini kipa kidam giting sianya kabakerbang ban pha ya lagi jong ki khun ban wan ban pule ban yo yang jinang jin sta lemba jong bani skul